Nisa mbula bina talamena kanta ke kemni ke desarna nonda ka kunindo tali taga na sarava ka ba murete uma ina nonda programo waro tagi ba ma taon ko nonda labo na bimbon ke desarni bululu ka sarabindo nga ena FBC TV au nuita ka ni matata bina tiani na iba madal ni bulu tanga so kata sa mai tabu so toka ena lo mani vio na madha betara bisa sibi ko bambota ni sarawa ninda na tumika mekina ibung ka sarna iba bulu binaka ka mena buki kenta tiani ena nonda visinga ni mataka. Dona ulutanga totoka sara enda vio si tau mikina ena madha wa sauti. Kadho katoka na itutuba ni vidiba ki bisnisi. Kena bisa leso kaya nga mena matata binati ubikenda na via vidiba ki bisnisi. Kepka enda ngandrep me bubo binati ngakina na nonda rawaka abaga bisnisi. Ngoe baga bimbiti ko kina nonda bisnisi na itu ki tampusagani. Amo baga ndeta toka na nonda bulangi. Nindona lenga lebu sara ni nonda bisnisi na itoki sa iko na nonda lede kasar nga ena didi baki bisnisi kena senga ni baka itu takitu baka binaka na bika member leta na nonda bisnisi ninda sabi yang baka turin bisnisi saya nga menambiu bata endo na kena itu binaka kena nomuni tatandra sena kena tatandra ni bisnisi metoka na lomuni 5 chini si rusa ngabulu sara ni nambaki dakakwa nindando raitonga balagaleka endona leso ni lebu ero ninda bulida mai vera na nonda basu ena sana ni didi bagi bisnisi sai koya mendando dinata na kenang karabi na nonda bisnisi ako nga ni baka indua nga na songo ena loma ni nonda koro a songo mandana nonda stoa dala ko kede ni bana songo ya se ben rakida nga mai balale na bonua da mai dingu tel toka ena baka makete ninda ngai sarabi rato na nonda basu era na vosoto toko ira na tauni uda na mbata e na mataka dada e katakata ni singa e na singa lebu ke na kaibi me to suiti ngakina na non rasa sanga ni didi bagi bisnis ninda santi na tarawa na pe kalalai ni didi bagi bisnis bagongo sarawa ninda ngai benga tipinaka kira na be bisnis taleso desa kena ngona me sabi su tagi saranga na itobo kene bagarau ni non darai ke bakanta salalawtiko me tadawi kalawayani kina mbutu rara ni bisnisi. Ena madhaongo sanda na lende batelani kina endua tale na nonda ulu tangabo. Ni bei bagarara mataki ka kobuto toka endua ni wale ni bei buke ni baganduru ni bisnisi apaka toka itoka na SME Sustainable Package. Na tambani ni bei buke ngwerto waru takasaranga apaka tambagin dua na bangi lebu ni bei bakatoro taki. Siana Fiji Development Bank kapaka tambagin dua toka bei kemuni na bisnisi katoka ena ibakatangan ngende about kay toka na small and medium enterprises katoka na numni raw ka pagilabo may nalong manibay ni 50 na undolu kinandua poindi 2.5 na milyoni ena loma nindo na baki erubi beto to watatonga na itubutubu ni bibu ke karto baru takatogongo ng panggilebu ni na FDB batakin na ma itubutubu karto bita bata ng panggilebu ni Mario na tubuno me bakanda sarongo do timai keni bang madala ena rua na madha wa sauti kantareda ni sale busariti ko na itubutu binanga ni bebuke sarabagaruta kitungo membaliti ra na nonda ndau ni bisnisi kasanga ibotonga na nonda tabi menda bakanga takani na wale ni bebuke so kara sabagaruta kitungo bekenda ia ena buku ni tugu ke de sara membaleta na tambana ni bebuke bina kongo karto bagaruta katoka na pangi ni bebator taki ausana ga imbita tonga wana nonda pulangi menanga me wase ni baga bina kabikenda ena ka bibina ni kwa e vida ngana tarleleka au nanu mamena ya butekina na nonda vital noa ena ka ni koreda man ke ka koroni somo baga tekiko na vitarongo na keni matenga na daba sarmanda na SME Sustainable Package kartu baru tatongo na Fiji Development Bank keni karua ni baru tak na matanggalim bisnis sa soti karawa nirbukei ena buku ni tubutuba ni bebu kiongo. Wata kena katulu e vida todoko na lebu ni labo karawa nira na bukei se bakai bota maikina. Era bakatarong ibita na lenu bunua ena buku ni bitarongo. Da saraba karongo da mandani na nonra isa ditaro. SME kan bal na small micro enterprise kan bal ko nando be dur business na business lalai pambimbi ko kan be ta business ngami vale kan bulu te kitung bakay na batin ngun sala
na package nga korto bang raporta ka na FDB na kena toya bumbek na dona bisnis bisnis tu ngame pale se nonu bisnis beka tolo nungun sala. Nunggu kilambia kana SME package provide solior to na Fiji Development Bank se na matin tu wit wer na tamata me bukir walangan tamata ko rati kunon bisnis lalai na SME package go na wasi ni labo na soliver na matin tu me bukir me toyo takan bisnis se me to sia taksar na kena non rabinga rabi na non air na tamata bisnis lalai. Naka nam bisnis nga korna bukay korna bisnis lalai korna pasang ka tsumba kami vale korna do baba bimbeka erga do bulu te ka waboki korna taka kesa korna beka do siwa erna dulu mbeka erna marama se no tangone lewa korna tsuki vale na bisnis ba lalai ba erna ring bukay kin na bisnis kordo baka dor tamata non rodu vale serna bisnis lalai baka ngana bakasanga wolte kakana sena tali bimbeka sena bisnis kini kesa klayana bisnis ko rani baka ngatakin na paket ko erna tawtati ko na bisnis lalay na lebu ni labo erto sulet ko na FDB may na donondol kinondonondol 500 raw kana lev ni lavo senosas ni lavo rani soliver na tamata ba bisnisi masya na tamata artiver na bisnis lalai tiko na donondol nan dola kina limun nan raunondol nan dola May nabi sa ni taroya sa raunin da tora na ipakatangin ni nondra kila kana leo ni bunua membaleta na ulu tanga kamay leo ni no kitiko ni nonda vital no ena kabe binanga ni kuwa ena kena somi waka binanga na vita roko ta kalunga tini may nonda bulang itiyo ni kuwa indo ni weles-lesi may nambanggi lebu ni vivator da kitaki kin chochi mbakoso ni sambulo binaka turang boleh binaka turang boleh binaka vi kem ni na sar tiko mai kena ngonongo motor na waka binaka ni kena soliti ko na mandingi wana mbangi ni vivator da kitaki ena kena me wasea tiko na ya umbula ni mbangi kena nona vingarabi wirna leo ni bono ibiti pinaka turang tiga bulan sarna nonderu vitalo kla ni indona itu betul untuk wasengge taboda cunga na bulo Februari ya na embaki pinaka ngo kabagato kito kana SME sustainable package okera moni na panga tatag mandanga na itu betul ni bibi kongo wirna leo ni bono kar sar cunga mai ena ka bibina ni ko pinaka nimper ni uso mana nom ni taro au kera meu bakante otaka ni bikemuni ni natake te kena tubu ni mbangi baka bimbi taki tiko na soldina ubeir na dautete kena susumon manu bat kena bisnis lela yeso na SMEs na imbal mali SME ba pertania na small and medium enterprise kena vosa baka viti na bisnis lela yeso wal sanga bula pasende na wili ni account ni mbangi sa waseitiko wana bisnis lela yeso bat kena wil talanga kena irnandau tete kena susumon man ena kena tomani tukana kausa tukuna ochi nampange sa mai tabodo te vidna kena yombula beba kana bibu ke virna teresi na dana na rice mobility package wat kena SME sustainability package kasa mai tabodo ti ena karosanga rosangul katulu di Februari rumong ambakingo melom ni bani rosang bulu singa nambang ke ni pipaktor tak sa dingkoma rosang bulu na ibola wal kerkere elom ni bani SME sustainability package lebu ke ni wil ero tu chikona 1.5 milioni ni to timi sa daga tikona onongo verna bola kerkere kora bola kerkere ko sa ala kuchume nanti na wongo pakatamba kinto saranga vir na didi bakin bisnis lela eso go eso ko adobo tukuna nonra waraka baka bis nonra rauka baka bisnis limsanga bulundol kenan 2.5 milioni en lam nimba ndo mbaki kar sa didi tukuma en lam nimba ni rone mbaki se sibia na ibola kerker era ni dingomi se tauri en neto website ko tiko kina na online application portal ni banki na www.fdb.com.fj
Pina boleh bu turang toto kana kene baka madala kene bal sa raunio ni na siya mga may na mona libo-libo sa raunio ba komikin na non rabi bu ke baka tambagin to ka vera ng business lalay may baka sabos tigin na turang small and micro enterprises kabaka kina vera na dutiti keiran na susumon toto kana ibang matala ya ningay nama kami na kinikuri en nango nakatarap to talaman non dating ulalaka berndage bito mantal tigan ni sa bulu bina talmain na kantanta baka bina tigo buana nona bulang ya na nona bangalal te ko tigo na kabi bina ni ko me be baka raramo te tigo ni weekenda na ndo na itubu ni bibuke wera na baka business kabaka tokai tokana SME sustainable package turanga darwa sa kubuta mai bakalile na itubu ni tubu ni bibuke bina kango kanto baro to kana ambangi ni be batoro taki boleh tira baka tabang indo nando business karena toka and small and medium enterprise kabaka ke no nando titei ker nando susu man to manisarna non dorbital no ni ba matata manda na inakilebu ni kenambiu bata na itubutu bango na inakilebu ni SME sustainability package ngole besar ngapa tambakin doa ena kena pakai rampai lebu taki ni business ena kena pakai pinipina taki na business ni SME kasa didi rautiko na kena inaki lebu sai koya na kena pakai labu taki me rau ni tunde se kokoa na itubutu ni SME me tumbu kina na didi baki ni business ena ngona me muri na SME sustainability package ndo library rambatu be ira na ndau didi business ndau tete se susumon manu me baka na business ka ndoanga tokena se le rua se sivia tokena se cooperative se kambani sa rawate tiko elim sanga bulundulu kina 2.25 na milion dola kasa didi tiko ena rone ambaki sisibia lo mani rone ambaki bale lo mangani rone ambaki ke osa didi cumi kena non business o token na baka tangin ngende ni SME weran dau titi sarau ni na baka ni kerebi buki mai ena itu me baka saba madala to kino turang ya ni keremoni na baka madal tamanda se odi so di sarmanda karau ni ra nakubuti ena bibuki ngo kabaka kina na lebu ni labo karau ni na kere tu kan bikim do klan ni sawa se tok de reunion ni va matata tal manda mero ni matata bina kabira na kanta karasya macumai ena kabini ko benak na tubu etiko membeleta nandina wongo era ni limne ambaki nambalau ni nomuni susomi kena susomi iyo na tumbu se interest tiko na 5% ena lomo ni ndone ambaki second ndone sauni application fees ena binakati rosangabulu se tolsangabulu kali 5% na ilabo moni na soma rawa se deposit taka bana ena pakatau tiko bana nomuni dinau na mange na bakantika pa tomanda na ibola kerkere ke sara me bakanga esanto dakaba tiko mai me bakarra matakanga na ani na paciente ni labo binakati moni soma rawa se deposit dinau rampa rosang bula paciente ni labo binakati muni na soma rawa dinau ni motoka tolsang bula paciente ni labo binakati mana somi rawa na taxi kena minibus tolsang bula kali mana paciente ni labo ena binakati mona soma go kata non equity iyo ton equity baka usa tukono oti esenga ni labaki endo ni labo me na somi kina na application fees Pina boleh bu, kila sabe mata tabi kimli na sar cuma na iba matala na kena garabi sen na kena non ratu nanggele iba ndingo bana nomni bola kere sana ngai koto na bi tu eso me baka saba matala to kina oturanga na kabini ko to to ni iba matala to sule to ke lima nambaki menang garabi cikina sosomi baka kina na pasende tokanga na lima na pasende sengatal ni ngai tumpu fix toka na 5% ya na susumi na biang baki ena loma ni 5 na baki kako ni na susumi chikin ya sa koto na bi kay nang andre bi kimni me baka sa bos tikin ko rosang bulu na pasyente rosang bulu kena tolsang bulu na pasyente ya na nomni tabi mo ni na baru takara chumai ni beranyo ni nang gay
bita mai na nomni bola ker sa chiku ngaya sa lako mai na bola ker sa bantunui okla ni sana raro sara naken na daga taki ya turanga kira ni bang matatang manda vir sar tiku mai na itu beso kaya ngamer na kila ena buku ni kerebi bukungo se na itu bembeka ni kerendino kipe ira rangan rapa merah nandinau angona kaina binakati medidi tiko nomni bisnisi ena lomni ronem-baki sautie bisnisi katau kena na itu kei metau kena tiko lim sanga vulkan tona pasente na tamata lewe ni bonotu ke bici ndola tu bakara ramba veir na ambaki cinkawalu kos cinkawalu ambaki kala kotake dolo tol tunga veir kena na tambani ngele lisie bako wai mai kina na lisi kelas J sama Tanggaliland. Oh, na Matangalilen rasyang iraw niya na kira na bibukin. Ni bosot sa kaya sinraw. Oh, binawali. Kila ni nama tatabi kim ni na sara-sara cikumai ke cikuna no munggele kubuti ciko na Matangali na bia siang ni raw niya ni kira mai na bibukin ko. Na boleh tro? Ndolabi raram patu beir nantau didi bakin bisnisi ndau tete se susmon manu me bakaran bisnisi kantuanga e tokena se le ruas se sibia e tokena cooperative company esa rawat itu ko elim sanga bulun dolu ke nan 2.25 milioni nan dola enan do nambak ya ndo nambaki nan dinaulila ya ronsulia nambange elim non dolu kanilabo dinaulile busar ronsulia nambange elim sanga bulun dolu una boleh bu turanga iyo okila ni ndo tu na ka vi ker bango do tu watana vi ka nangan ribi merando baru takai se na requirements baka ni ba madala takamanda na vi ka ke de merna baru takai se na da usus meru ni mata tabi na kabir ni rangai lakan mer sa baru takai ke dani na vi ka ngomla tabi ke na itu ke Indonesia nang gondan do mul mungkin dasando mangu sana ke na sangai na ke na valewin na nonta fom indo na kandan do ba wele taka na vi kasara ko entura ran nindo ngandre bana bitam bana boila beso meron ni bukia na nomni bandingo babina kana non robola kerker ni ba madal mati kena tura na ibola kerker era ni dingo mi se tauri na neto website ko tigo kina na application portal nimbangi na www.fdb.com.fj ngona ni sa tigo kina na website nimbangi ni tambaka na apply now na lomani online portal ni SME sustainability package sa kambimbi na kena wiliki na kakila vinaka sara na itukutuku na beauty ko mai na pop up message ni sember no tosoya na nomni wala ni wala kerker engandri bikem ni mai kokem ni me kerndinau muni upload takana nomni kerkere wat kina nomni VK kede engandri makana supporting documents me raw ni vi bukea na tim ni bangi kede sa ribiti na kena tekebutaki na kena daga-dagataki na wol kerker kede sara ngo e wilikina na bank account statement ni lom ni bai ni chin corona bula saoti na tubu bake labo bakana profit and loss statement balance sheet cash flow ni rone bake saoti iyo roni ronondolu rosanga bulu kena ronondolu rosanga kantua na join the firka se FNPF card se tin leta volni sudu na photo ID bakana listening driver se passporte na registration certificate in business na current firka tax compliance certificate beletin duin na dinau ene bien duin tok na VK ena binakati se labaki kina na nomuni supporting documents raw ni oni reda en lom ni by ni FDB website www.fdb.com.fj kambimbi be kemni mo kambimbi be kemni na mai kirndinau mo ni kauta kede mai na VK kede engandre membeleta na business registration na madal ni wakatulawani nomuni dinau ena wakatautiko ena kena wakilewin to doko se labaki na kalabaki na nomni supporting documents na nomni segni round ni ko nimbuta kede mai na nomni supporting documents se kalabaki watakena vika wakai bola na round ni na mai wakatao taka
na no muni bola kere kasa kambimbi ve kemuni muni me kere wana kemuni me kere tina muni mure sarba binaka na kamuni bakaruta katala ka kedengan rip no muni bola kere ena ngona sa dingo mikina na no muni o kemuni ena ngona sa dingo mikina no muni bola ni kere dinau pata kene tukutu kede oni sa bakaruta ko ti membeleta nan dinau ena segni kena balembal ni sana bakandunui na no muni kere ena ngai bakaredi listale na kere kede me bakas ersa bakamersa salabat kena ka ngan rebanambangi oni na segani round ni marro ena nomni application form ena bakarote keme bekemni endo na reference number go ena ge muni na pangataka muni bakamure listale ni kina na nomni bola kere ke sotala kani binakata muni bakata tarukina ironi email mai bikito na info@fdb.com.fj oto ngani kau be waseto manda o be bak bini binakata ki ira korsan bitara mena nonra ibola kere me baka rauni vingarabi satoso patati kena mona libulipa se technology eno ngono bongo kasangan rebi na beka baka ngataki baka lebu ni mona libulipa ana buna baka ngataki tukina na digital loan repayment sena beka baka mona libulipa so baka na M-Pesa my digital app na electronic fund transfer online bank repayment FDB online statement kena bunga taleso pina boleh bu turanga iyo ni ba madala takatoka na bola kere sana banga tenga na mona libuliba bebe uira ko sanga ver na mona libuliba karabina kata mera balewe na hera talaga ni daga ko ni bosota saka na bola kede mena lakani bana mona libuliba o sana banga tenga na mona libuliba sa biso mena kena nguna ni toso ni banga tenga ni mona libuliba sana dingo minga wir kora rabanga tanga mena mona libuliba okay bina boleh busara turang okela ni sa matata bina kabera na nonda kara sara cukup mayana kabini ko na vika kede saro ni sa mai daurakati ko sako ya na itukutuk arto sa mai bimbolongo tikina nambangele buni be patoro tek kartu sa bagan ita katalanga na bola kere kede sana ba kaya ngataki ngamai na nonda tu mona libuliba me baka sa ba madala tukino ko ya na bono sa mukin na nonda ito tos na ngonongo sa ba ngataki sara cukup bale buna mona libuliba kau bambo terton nambang gini be patoro tek sartu chiku iliu na kena sangai chiku na bisa ogo menda sala da bayani nambuturara ni kena bakaya ngataki na mona libuliba bina boleh busara turang anu muni mai betai be kenda na kabi bina ni ko ukila ni sana ra baro rongo bina na bekanda ka bakana gai chiku na non ralo matartar merna gai sia mangai ni be kemdu me bakau ni sapa matala oji tokina ya tinto talaman tanon dali ngule kalaka berni nagi bito manital tukan nisa mbulu bina tali na samati umai ena kabi bina ni kwa ni taga ni makariti ni na ibang madali lutanga sa membito toka na nonta pulangi ena busang nga nindo na bibuke karto baru ta toka bangile bu ni bibato ro taki baleti kimni na business ka waktu kai toka na small ke na medium enterprises ibita nga na tikina lela ka unanuma ito malanga ni tugu bekenda ka beo kan tonga kena nonta ulutanga baru taki na keni matainga na itubutuba ni bibu kongo embita baka tamba kintu saranga memba leti kimni na business katoka na kene baka tangini ngende ena small and medium enterprises ena wasa rongo oira karaba baka toka itoka na small e toka na non ratu rawa ka bagila po mai na 5.5 nondolu me ado basara chuka ni na tolu nan rau nondolu ena loma nindu nembaki ke ira na toka ena medium e toka na non rawa ka mai na maliwa ni tolu nan rau nondolu kaya do basar juga ni nan 2.25 na milioni ena loma ni 2 talanga na baki na kini karua endo labitu na bibi Kongo e kemni na be business eso kemni nando tite kemni nando susuman kemni na cooperative kabakakina na be company eso kakoni sa didi tiku mai ena loma ni rua na baki se sibia katoka na itu Bongo
me buke na num ni business ena kena baka taki tale baka binaka ni yote na rebu ni mate ngona COVID-19 se chikumbaka na lalawa ena kena baka lebu tagimbaka na num ni business kabakaki na kena baka binaka tagidake kala beti dake na beka membaleta na didi baki ni num ni business na keni katolu na lebu ni labo karao ni ko kerea ena tubu ni bebu kongo e toka na kena lalera ena 5 nondolu katoko sara ena laleda ke e 5 nondolu ka rato suletiko e 5 namba ki menangarabi ki na nomni so mi ke sar na kena tumbu labaki ena lo menindo namba ki e toka nga ena 5 na pasente ena kena bakanti kebi na nomni bola kere kede sara e rato sana ga idaga ngakina nambangi lebu ni be bakator taki na keni kaba me bakasa bakanda toka na nonda bulangi we kimni na ngandreba na bebu kongo sana ngandrebi moni na bagalewe na nomni bola kere na kena pakanga taginga na noto to mona libliba nambangi ni be bator taki kene mbalimbali ni sana sianga ni na pakanga taki na ilabe ni bola kere me bakanda ndo ngaraba tuiliu sa bimbi me na matata bina be kimni na tikinongo ya kesanga ni matata be kimni ndo na kene tubutuba ni ronangi bitar taraba ndo do nu batekerto en info@fdb.com.fj si rauni ni sikoba endo na non roto bolau ni bengaravi ka boleka vekimni na keni kalima en beka so kana ngandrebi me bagaru tekitikani ya baka batekena nomni bola kerkere en wili tokina na ibola ni sudu na join card na nomni Steve Kitty membaleta nomni businessi na statement ni nomni beka bagilabo katu en bange na tubu bagila ni business na lo mani ruana mbaki saoti na pola tuku ni nomni business kene bagantini dina ni wasini labo mona baru takatoka awambota sabe matata bikenda na beka moni na baru takatomai mai na vida na ito mani ba madala leleko ya salvata kene tuku sa mai taloda ko ti bikenda na nonda bulangi ndondo no mesano puke sara na nonda kilaka ya no lutanga baru taki ena kavi vinaka ni kwa na nonda bakasala lelaka ni businessi ena madongo mo ndingi taka bakabinaka na bonua mo bakanduriki na num businessi sakambimbi na kenando ndingi tegi sara bakamata na bonua mendambiki na num ni businessi ibida na tikina yanga mona raida matua sara na keni matai seiko e oira karatiko wa bulibulita na bonua kakobia bakanduri business kina yanga mena matata biko na ipakatanga ngende ni nonda rawaka bagilabo kena beka erando talitak kene karua na matangali business da batale era tiko rawa ena bunua kakobia to yabkina ongo ena buke sarabali puna no mubaka tulewa takababinaka na beka mona bolitaka kamerawa ni kotoka ngaki nili wira na kene katolu ayanga mona enraba matua na ibagarau ni nonraba kanga takilabu katobulea motora rawa na beka erando bakanga taka se beka erando ngandreba balebu karabaka taki na nonrilabu gayo taka meka na itubutubu ni nom business se na beka menando tiko ena nom business ena vengo na kedesar ni kontingi tanganto no na bunu endambiki na nom business ona reda ni na bobo ibinaka na nom ni rauka ni di baka business se kwengori na nom ni baka sala leka ni business na keni kuri ngendo batame au ena madha wa mayango na nonda baka sala leka ni maru ilawo ena madongo mo yandraba matua na bebo no kedesara e baka ndonro itikina na nomdo rauka bagilabo babubal obombota ngo indo na tikina ndo lulunga toka be kenda neto ke tamsakani na kenando yandrabi na buno e bango lekina na nondelabo e rawo ninda baka ngata toka nga dange kinda dalanga salala tal toka na nontak ninda yandraba matua na buno enta baka ngata kilabu kina eno buke sarana kena manini taki na nonda baka ngata kilabu kana baka itubu takatalenga kabuke kenda sara ena ngoni sala ni nonda mamaroi ya kesengo ya ena bebe baka tonga indona boke te wai didi la toka na botona na totolanga ni kena bata wanyani na totol talanga ni kena banga nodru isarani tumba sai ko ngori na nomni basalela kani marui labo ena madongo na keni kuri
ningai tu bata mai ki au e na madhawa mai ongo. Ningai na magatiku mai e na madhawa mai ongo na nonda tu na mai pe bagarara matakitiko na tambatata inu bisa. E na ndona ulutanga ka baga tukai toka baga peretania na scam. Kalau rai ni sa tumbu sariti wana keni wili e na nonda manua. Ya sama i tombo ki kenta coastal toko ngona. Ka pambota ni uni talita ka na veka ke desar. Sama e wasiti ka ni enandela ni tebeli ni bengara bibina kongo. Satuna nugu banu ni uni ngebi wisita ka ni na veka ke desar uni sama e buli drawa na program ni ko verna nom ni le ni bubale ka baka kina veira na nom ni tokani. O sada botiti ko na babini binaka kina pangile buni maro na tunua. Ka kina vertona FBC TV i kimdo na United Nations Capital Development Fund na nonda to bakela botatiko na nonda program o binakango. Ia ke somba ka bikimni e sarsar tigma etiko na nomni loma tartar e na buku ni nonda ulutanga baru takini ko. Ningai sema ngamai e na nito bola mata Facebook no de labo FBC TV. Se rao ni ni bola mai e na non de labo fbc.com.fj. Ningai to manya hotel mai e na mada o mengo e ni kur nonda program o baru takin kono non de labo. Me da ngon katarava ni te ba ding to manda.